everybody, today we're going to play a little letter game, 'n letterspeletjie in Afrikaans. Welkom terug, maats. Ons eerste speletjie is die beginklank van elke woord. Met ander woorde, die klank waarmee die woord begin. Hierdie woord begin met 'n s vir son. Guys, I'm going to give you 3 letters of the alphabet every time, and you have to see which letter the word begins with. The first part of the game is going to be beginning letters, beginklanke. This word begins with a g. Are you ready? Is jy gereed? Kom ons begin. Waarmee begin kar? Ja, k. Waarmee begin bid? Jy is reg met 'n b. Mat. Ja, mat begin met 'n m. En lag. Ja, dit begin met 'n l. Baie mooi, maats. Ons gaan nou kyk vir die middelklankie. So jy gaan in elke woord die middelklankie identifiseer. Guys, we are going to look at the middle sound, and you are going to identify the middle sound in each word. Here we go. Wat is die middelste letter van hierdie woord kat? Now look at the word kat. What is the middle sound? Ja, dit is a. Sit. Ja, die klankie in die middel is a. Wat is die middelklank van net? E. Wat is die middelklank van 0? Ja, dis 'n. Wat is die middelklankie in nag? Jy's reg, dit is a. Goed, maats, ek gaan vir julle nog 'n paar woorde gee. Julle moet nou vir my sê wat is die eindklank? Die eindklank is die klankie aan die einde van elke woord. Now look at the words and tell me what is the end sound of each word. Nes. Ja, dit is die s klank. Sak.
Ja, dit is k. By. Dit is y. 5. Dit is f. Vis. Jy's reg, vis eindig met 'n s. Baie mooi maats. Kom ons kyk of jy die volgende letters kan vind in hierdie blok. Now look at all these letters from the alphabet. I'm going to ask you to point out a letter each time. Wys vir my 'n d. Ja, hier is die d. Wys vir my die h. Ja, die h is hieronder. Wys vir my die k. Ja, hier is die k. Well done everybody. I'm going to show you a letter on the screen and you're going to say it as quick as you can. Elke keer as ek nou 'n letter wys, dan sê jy wat se letter dit is, maar onthou, jy moet vinnig sê. Goed, kom ons speel. Goed, ek gaan nou 'n letter sê en jy sê of dit bo of onder is. H. Now listen carefully. I'm going to say a letter and you're going to say where it is. H. Ja, die H is bo. A. Ja, A is onder. Waar is die K? Die K is bo. Waar is die M? Die M is bo. Dankie maatjies dat julle so mooi geluister het vandag. Ek hoop julle het sommer baie geleer vandag. Thank you for watching this video. I hope you learned a lot today. Dankie maats, tot volgende keer. Julle moet veilig wees, hoor. Next time, we are going to learn a new sound in Afrikaans. So take care, be safe, and please don't forget to share and to subscribe to my channel. Until next time, guys. Thank you. Dankie maatjies, tot ziens.